белемненен бу ый 13 күнүгер сайылыкка көһөн таксыбыппыт. Кассылай беһи бу манна 2-нче сүбе висылка котон тутуппыт специально онна чисто бары манна томбас сайылыгар бу уга белемненен мит таксабыт. Бияка ажагайда улахан у келетче 2-нче 13 сылла уамия келбите бе уру гуруккаттан манна олоробу бу хайылыкка чисто бары билген бу манна таксыбыт жон 2 гыл келен олорор өсө келияктыра хасын уже туа биллереллер онон уга бир келияктыра та меhe баллана агабытынан обуту мехалябис ипи болбута быйыл ону 13 сыганар нактакпыт онтон агыс төрөтө агыс парта огустар оголорбут токтарбут нирейдербит онтон туунан эттакка уга белемнениге оппут им барта бар отта бар ичигес котон бар онон те белемит теккахап